سلااو ڕێز تەماشاوان هێژا بولتانە دەمژمێر شەشێ ئێوارێ ئەز ژوارە پێشکەش بکەم دە دەستپێکێتە گەنێکترین سەرنوچە. لە باژارۆکێ زەرگانê ji ber şer û pevçûnan navbera Hesedê û grûpên çekdar de bajarok ji xelkê wê vala bûye. Dezgeha Barzaniya Xêrxwazî ragihand ku 53 welatên Rojavayê Kurdistanê rû li Herêma Kurdistanê kirine û niha li kampa Berdereşê dimînin. Tevî ku rewşa wê ya tenduristî nearame, çeteyên ciwanên şoreşger keçeke qamiş li revan û malbata wê banga vegerandina wê dikin. Îro 6 sal li ser şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Salaheddîn Mihemed Seîd re derbas dibin. دوباره سلاف. تevî ku ji şevaborî rewş li bajarokê Zerganê û gundewarê wê aram bûye lê ji xelkê vala bûye. Bêhtirî xelkên wê derbider bûne. Ji derên xwe hêja arkêra ragihandin ku ji ber şer û pevçûnên grûpên çekdar û Hesedê Zergan û gundewarê wê ji xelkê Resen vala bûye. Xelk malên xwe bi cî hêştine, her wiha jêderan dane xuyakirin ku ji ber berdewambûna şer û pevçûnan xelk ditirsin vegerin ser zêdên xwe lewma di dema niha de Zergan û gundewarê wê ji xelkên xwe vala bûye. Ji ber têkçûna ewlehî û xerabiya rewşa aborî rojana Kurdên Rojavayê Kurdistanê penaberî Herêma Kurdistanê dibin. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ragihand ku rojana Kurdên Rojavayê Kurdistanê li gundê Sihêla berê xwe didin Herêma Kurdistanê û dema ku digihin Herêma Kurdistanê dezgeha Xêrxwaziya Barzanî alîkariyan bi ser wan de daweş dike. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî got ku li rêkefta siyê vê mehê meha yekê sala 2022yan 53 kes ji Rojavayê Kurdistanê penaberî Herêma Kurdistanê bûne û dezgeha Xêrxwaziya Barzanî alîkarî bi ser wan de daweş kirine. Li gorî ku hatiye zanîn ew 53 kesên ku ji Rojavayê Kurdistanê penaberî Herêma Kurdistanê bûne li kampa Berdereş hatine bicih kirin. Temaşevanên birêz nûçeyeke lezgîn gihîştiye ber destê me daxuyaniyek ji birêz Şewket Berbuharî berbirsê deriyê pêşhabûr yê Sînorî belav bûye dibêje ku kesên xelkên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê mane ku kartên sî roj dabûn wan dikarin ji siba roja pênşemê şeşê meha yekê ji saet 8 ji demijmêr 8 sibê heta 4 êvarê berê xwe bidin dergehê pêşabûr da ku navên xwe tomar bikin û dikarin di rêya dergehê Elwelîd re derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Careke din ez dubare dikim ku Şewket Berbuharî berpirsê deriyê pêşabûriyê Sînorî daxuyaniyek belav kiriye. Niha jî wekû bilez gihîştiye berdestê me tê de dibêje ku kesên xelkên Rojavayê Kurdistanê yên ku li vir li Herêma Kurdistanê asê mane dikarin ji siba roja pênşemê saet demijmêr 8 heta 4 êvarê xwe tomar bikin li deriyê pêşabûr da ku bikaribin di rêya dergehê Elwelîd re berê xwe ya jî vegerin Rojavayê Kurdistanê.
باشوان برز ودگرن مجارا خوا یا سرکه کو 53 کس ج خلکن روجاوای کردستان برای خودانه هریما کردستان بهتر می هرگولیان درباره و مجاره ده ور بگرن ج میوان خوا مامسته هوشنگ سمگمور اندامی کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه کو جزاخو به آقای کی زندی به مرای مامسته هوشنگ دم باش سپاس جبو بشتار بونات گلو هجمارا ولاتین کو برای خدانه بگمان یین و داویه این برای خدانه هریما کردستان 53 کسن یا زیادتر بونه بهتر خلق کی جان دورانن نها روشوان چیه لکو داری دیمینن دم باش سلا دم بورش باش جبوی ریباز و تماشوانین ریباز بله روج نينا خلق الماء روج آبا خل حدود ندن وخو تسليمي أسايشا سحيلة وطاوسي لكن أو خلق تم بيشوازي كرم بريز واحترامش آلين أسايشا ما ويدا بريبا وآلية حكومة الفلسطينية وتسليمي خيرخازية برزاني أو كشتين كرن خيرخازية برزاني كراتي وخلق ما بجهدك وخلق ما بجهدك وجه جرة تأمين دك القامبيغو لكردستاني قامبين بنابرن كردن روجابا جماروا تقريبا 10 قامبن ناهنكي قامبا بردرش بحكم قامبا كينية او بيتر بيشوازيان خلق المينغو تروجابا كردستان بازدن بله بهتر خلقی کو دارین یعنی صدام چیه اگرم وگرم پرسگری که چما جروجاوای کردستان درد کردن خلق ما ين تبايان روشاباين كردستاننا خلق عفرين الندانا خلق ديرك هنا يقركي لقي هنا قامشلو حسجا مالك بهي ايش خلقي ما تلتمر بي ويازدا قورتم قوش بالعسكرية نجار باز ضاين ابي دهبين او خلق بيتر سبب بازدان ویان رباش روش آوای کردستان پیترین گنج بر عسکریه نچار وشکیم شغلی و روشا خواندنه و روشا دبستانه الروش دبستانه نینه وش بروي دبي انه خلقي ما جوي دبي بازد بهتریا وان خورتن ما مستهوشنگ جوانن بيتريا خورتن وخورتي قود جي عمري حده هجده شازده او خورت الحدودات دن بازدنتين ديالي بله باشه ما مستهوشنگ یعنی چه سیاستک در روجاوای کردستان تیم شاندن حتی کو اف مالبات اف ولاتی برای خود ددن هریما کردستانی بيقومان سياستك ندرس ونروا عسكرية كوتاكي خلقكي بكوتاكي دقرن يديش السر قندا دقنو خلقي مين لقنداو زار المين قنداو للعلم انه قندمة خورتي دا نمانا خورتي دا نمانا يعني يكجار خورتي دا نمانا اللي افجي لقو باز دي ابن نو بازدن دقهن وبازدن يعني عملوا قد حفله 10 صال 14 صال وبازدن جبربا كريارين قوتين كرن روش آباين كردستان وكرتنا خورتين خلقي وخلقي مجي وخورتين مجي وكسايتين مين ما يندروش آباين كردستان إذا با كريارا نرازينا جبروي بازدن شروش آباين كردستان كيش آلي به بازدن بله به سیاست به وان کریاران پیاده و ریوبریا و چه نامیان دگینا خلکن روجاوای کردستانی بيقمن نامه خويا نامه جوالبينا قندن من
الروشابای کردستان خویاه نامه الجم هوا دنیای هاتیه خویا کرن جم تفگرا سیاسی هاتیه خویا کرن جم گنج ما هاتیه خویا کرن او سدم گو روشابای کردستان خورت مدربن و خلق منن گند مدمینن والا و باجار مدمینن والا و نشغلی دهلی پیترجی اوجی سدمك نتيجة واكريارا انه خلق معنا بشغل وخلق نكارن خواندنی خوشی تمام بکن. بله باشه داوین پرسیار ما مستهوشنگ چارەسەری چییە یعنی چه ji tevgera Kurdî tê xwastin heta ku sînorek ji vê diyardeyê re were danîn ev kiryar û binpêkirin sedemên wan xelkên Rojavayê Kurdistanê êdî li bajar û gundên xwe bi cih dihêlin bêguman ew jî dibe yek ku sedema guhartina demografiya herêmê. Divê çi were kirin tevgera Kurdî çi bike? Ene kesê nexwasin. چارەسەری یا یەکەمین دەبێ ئەم کەسێ خۆی گۆژ لێ دێ بازدن لەبەر خۆڵوا بکن خۆی ئەڤێک یا دیتر دەبێ ئەم وەک ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی تشتێکی نوێی بگەڕن پرۆژێک نوێی هەبێ ئەمە پرۆژێ بکارن ئەف تەغییرا دیموگرافی ڕۆژئاوای کوردستانê نەمینێ یان بسەکنێ یان انها بکن او پروژه رأيها تفكير سياسي بشكل عام دبي تبان سياسة مدار وروشنبير وخندبان وخلقين كردستاني تدا مشارك بالبي بروجي او جارستديا ويا ام بروجي كي بقرن البي افكاريارين قوتين كرن بسكنين للروشابين كردستان. Gelek spas ji bo mamoste Hoşeng Semgemor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku ji zaxo tu mêvanîn bû. Gelek spas ji bo beşdarbûna te. Temaşevanên birêz careke din vê nûçeya lezgîn dubara dikim ku bêguman nûçeyeke geleke girînge kesên ku asê mane xelkên Rojavayê Kurdistanê ku li Herêma Kurdistanê asê mane dikarin siba saet 8 heta 4 êvarê برای خو بدن درگاه پیشابور دا کو ناوین خوا تومار بکن کو دریا پشت دریا درگاه الولید را وگرن روجاوای کردستان کسین کو بگومان کرتن لجاموان هنه کو 3 روز مهلت لجاموان هبو کو لهرما کردستان ببینن جارا کدن دیسازه دوباره بکم کو اف داخوانی شوکت بربهاری برپرسه خالا سینوریا پیشابوره کو خالق سینورید نوبرا روجاوای کردستان و هرما کردستان ده لالی هرما کردستان داخوانی بلافکریت ده دبیجه کو کسین کارتن سیروجی بوان رهنه خلکن روجاوای کردستان کولور له هرما کردستان آسمانه دکارن صبح ساعت جد مجمر 8 صبح حتی 4 بر ایواره برای خو بدن درگاه پیشابور دا کو ناوین خوا تومار بکن پشتره بگومان میکانیزم کدی هه داکو در ریا درگاه الولید را وگرن روجاوای کردستانه. چتاین جوانی شورشگاریم بسر پککی و در رواندن زاروکان ده لروجاوای کردستان بردوامن هجمار و هرگولین رواندن آوان ده و راپورتی ده. شده ما چتاین جوانی شورشگاریم بسر پککی و لروجاوای کردستان خبرک خستن کرین و دبن فرمانا الدار خلی سرکرده پککی ده دست به کریارن خوین قریج و دجاتیا گلی کرد کرنه و اجنده و خستکن دجمنه گلی کرد بجی دکنو دست به رواندنا زاروکو جوانن جر 18 سالی ده لدفرین کردی لروشاوای کردستانی کریه و جیانا زاروکو جوانن جر 18 سالی خستیا مترسیه که پر مزنده ایدی مالباتن کرد ده ترسن زاروکین خواه درخینن دروی مالی و مال هج زاروکان را بوی زیندان دوی درباری در باس ناوی 89 زاروکو جوانن جر 18 سالی ناو جهوی نیا رواندنا وان جالی چتین جوانن شورشگر و بلگه کریه و هجمارک مزن جوان 2 سال 2021 ده هاتن رواندن و به تایبت جه سری مها مجدار سال 2021 و تا 5 چلیا سال 2022 ناوی 23 زاروکین هاتین رواندن ریباس بلگه کریه
چند جوان ناوان دمهین بوری ده هاتنه رواندن لی ناوین وان ده هیا ماوان هر سه مهان ده هاتنه اشکره کرن. هجمارا زاروکن هاتن رواندن جه هر باجارکی کردی و هایا. جه عفرین 37 زاروکه. جه کوبانه 20 زاروکه. جه قامشلو 13 زاروک و جوانن جر 18 سالی. جه عاموده 10. جه درکه 2 زاروکه. جه کوچبرین سریکانی جی زاروکه که. جه دربیسیه 2 زاروکه. لحسکی جی 2 زاروک هاتنه رواندن. جه گریست پیجی زاروکه هاتیه رواندن. لعین عیسای 2 زاروکن جر 18 سالی کو کوری مامی هفن هاتنه رواندن. جوه هجمارا گشتیا زاروکن هاتین رواندن 13 هاتنه سربست بردان. ده 23 برچلیا 2021 دجی زاروک بناوی گیوارا توفیق مصطفی جنافچیا جندر سیلتا خاش شیخ مقصود جوالیه چتین جوان شورشگر و هاتا رواندن و پشتی چند روژان جر رواندنی باویوی کاری بو کوری خواه ریزگار بکه لی جه روژا 29 برچلیا و باوی گیوارا توفیق مصطفی و بخواه هاتا رواندن و لبنگهن استخباراتین پیاده لگوری زانیاریان راستی اشکنجدانه که تون ته. روژا سه شمه 4 چلیا 2022 جی مالباتا که کرد باشار قامشلو کو کچاوان جو آلیه چتین جوان شورشگریم سرپکه که به هاتیا رواندنا کچا خواه دخویانی که ده اشکره کر و تیده قصدید بر سلامتی کچا خود بر پرز دیتن کو زاروکاوان یا بناوی سماه فتحی گدو یا تمن 16 سالیه 12 ماه 12 سال 2021 ده هاتیا رواندن. لگوری مالباتا سما بلاف کری کو کچاوان یا تمن 16 سالی شالیه چتین جوان شورشگر و هاتیا رواندن. لگوری مالباتی گوتی گو کچاوان پر نخوشه و راپورتاوی پزشکی جی درباری نخوشیاوی ده هیا. جبلی و ناوین زاروکن ناووری بدهان زاروکن رواندی جالیه چتین جوان شورشگرین بسر پککی و هنه جبر ترسو گفین پککی و چتین و سدمین جدا مالباتین وان نویر ناوین زاروکن خواه اشکره بکن. و تاوی بانکن بردوام جالیه انجمنان اجتماعی کردی و مالباتین زاروکن رواندی و تاوی کو قصده رکفتن بری خستنین بسر نتوینیه گرتی و درباری راوستاندنا رواندنا زاروکان و لشکر کرنوان ده سال 2019 ده لیهینجی رواندنا زاروکان بردوامه و تسینورک جری خستنا چتین جوان شورشگر و نهاتیه دانین و زاروکو جوان جر 18 سالی دبنا قربانیا اجنده و کریارین وان. تماشاوان برز وکو نهاد راپورتا مده هاتیه کو چتین جوان شورشگر زاروکه که به ناو سما فتح الله گدو رواندیه و مالباتا کچ رواندی داخوینیک بلاف کریه تیده تکز دکه کو قصد و پیده بر پرسیارن دبر سلامتیا کچا وانده. مالباتا زاروکه که رواندی لسر دست چتین جوان شورشگر داخوینیک برای گشتی بلاف کر و تیده گوت کوری خستنا جوان شورشگر کچا وان یا 16 سالی رواندنه فتح الله گدو باوی کچا رواندی یا بناوی سما فتح الله گدو داخویانی یک ولاف کرو تیده گوت کو چتین جوان شورشگر کچاوی سما گدو یا 16 سالی رواندنه و قصده بر پرسیاره دبر تکچونا روشا و یا تندرستی ده داخویانی مالباتا کچا بناوی سما ده هاتیه توی روشا خراب و دروس بونا کاریستان لدورین کردی او رشد بون لسر شاندن ازاروکن خواه بود بستانه تاکو پیش روژا وان گش ببه لهنک آلی هنه تکچون روشی استغلال دکن تاکو پیش روژا زاروکن ما جناف ببن و جواکی لشکر بکن. فتح الله گدو ده داخویانی ده دبیجه لریکفتا 19/12/2021 کچا من سما فتح الله گدو یا 16 سالی هاتیا رواندن کو او بخواه لپولا 11 آماده آنگو ثانویه و توشی گلک نخوشیان هاتیه وکه نخوشیان درونی، اکتئاب و عصبی بون هر وها کم بونا گشکرنه به صدما نخوشیان کو توش بویه. باوی کچا رواندی ده بجر رخستنا جوان شورشگر یا بسر پیاده و او رواندنه و حتی وکه ایرو تو زانیاری که لسر چارنویساوی نزانن و درباره وگراندنا سما گلک سوز جبو کس و کارن ما هاتبون دان لی حتی وکه نها یک سوز نهاتیه بجه کرن. ده داخویانی خود فتح الله گدو بانگ لتوای رخصتن مروی و کساتین کردی و سوری یه گرنگی ددن مافی زاروکان و دایکبونه و هر وها بانگ لتوای پارتین تفگره کردی و نراتین وان کرن کو کار لسر وگراندنا کچاوی بکن تا کو وگره بو همبیزا مالباتی و دبستان خواه و روشاوی تندرستی وره چاره سر کرن. هر وها فتح الله گدو دا خواست مظلوم عبدی کر
کو رێزê li îmzaya xwe ya li Cinêfê bigire û li ser rêkeftina rêgirî kirin li leşkerkirina zarokan îmze kiriye. Fethullah Gulen di daxuyaniyê de tekez kir ku qesede û peyede berpirsyarin diber selametiya keça wî de û her wiha berpirsyarin diber têkçûna rewşa tendurustiya keça wî di dema nihada û di pêşa rojê de. Di dawiya daxuyaniyê de malbata Sema Geddo bang li tevaya aliyên peywendîdar û mirovî û niştimanperwer kirin ku kar bikin taku sînorekî ji revandina zarokan li ser destê ciwanên şoreşger û tevaya aliyên leşkerî yên din were danîn. تماشاوان برز یکسر از بر خوب بدن باجار قامشلو لجمی وانی خوا فتح الله گدو با وزاروکا رواندی ابناو سما داکو بهتر هرگلیان امجه ور بگرن برز فتح الله دم باش سپاس جبو بشدار بوناته خوازن جته بزانبن تو به هرگلیج مرا بحث رواندنا کچا خوات جمرا بکی کا کچا تا چند سالیه کنگی هاتیه رواندن چاوا هاتیه رواندن دسبيك سلافوريز سلافوريز قناة آركر جحمو تماشافان آره روجا لحد نوزده معاد وزاد 1020 كجامع طالبا صفي يازدا كجامع تليفونات شمرتين الببور كجامع طالبا صفي يازدا علمية ساعات 8 وربك جمالي دركات وهر الدورة أخوة دما دوي دورة هنا بشتي نفسعتك جيران كيما هال دري خست بله بشتي نفسعتك جيران كيما الدري خست جو حيرة وانك سبي كتشكك بعمر بتشوك شغاري بدخوة داجو سي كتشكي دبتير لسما سكنين ودا ليس سكنين وشغلي بينش دقاقي وحوار كنتخابات شيبو وبا ازهاتن اشتغل ليش ام جولو بلاز جولو سري شارع تقريبا صدمتلو دوري معنا امنه المهم شو امات المالي انا شبكن مناسكر افكاري قبل هريم امري كردستان اسكوري دي كاري جواني شورش قرن باش تليفوني خاطر براي وخر بسمامي وخر دسبيكا تليفوني براستي جماعة مستر صالح قدور مفكر بسمامي منه وخالي اشكام السماية وام بما حسكر اشتغلين وبهنك در اشتغلين واطمئنان بمرقوتن قوي شغلي دو ساعات كي ويدي ما دم يقولوا او 2 ساعات بو السبا والسبا وداني ايباري وداني قولوا حتى امجان روجا 28 مهي او جدريا قيادة هيدر ودريا كادري محلي وهنك جدر وجاميري آلي كاري قبمر وين فيديو كله كرت فيديو ولو مشاوي اني جمره وكنت خطين بساندناوي ولو وقت اطمئنان جاوي جمره نجمع مدينة الشباب وهناك لأن امتنين خسر مرهنود بالمراقبة دنا ناخل مفرق كن روكي دوا وكجاوا بمالاوا وأمهيبي ذكن أغهاندن وقلبالا وإيش ناك بخزمتها كجاود أمجي البندا وينا مان كنمك روشاوية تندرسي چاوايا يعني وجي داخلي بلا فكرية لغوري آگاهيان كو روشاوية تندرسي قالك خرابة براي دلال كتشا مسما 1013 ويشغي عمري حصل رابوري تختور امرنا الدكتور احمد جويد مسؤول اخصائي النمو والغدد والدكتور روان تمو اخصائي النمو والغدد حتى الصاله بيستو كيز معالجات كذا وخلجم وحردوا دكم تشكي حمه ضمور وضعف في نمو العظام والفقرات ووزن سبك وبقوات خندنا اخذوا خد تعبان وحصال بالصال وباشبو د 1016 د حرب تختور اجمرقوق وسدما زعيف بون وندرج بونا كتشات حاله نفسيه وما برشي كاف شيروكي
نفسي دعائلة هنا أم جوك باب مولو دكتور محمود بدرخان أخصائي الأمراض العصبية والنفسية وخاص بزاروكا معالجة يكرود التقرير الداني تعاني من اكتئاب حاد وعزلة وانطوائية ودانية إنه التزام درماني خنتر جاوي حارساوي بو أز حارساوي بو شلو حارس يعني ولو تم دبن شعبي مدبو إنه درماني خو بخارايا وناجي قلت كيش درماني خو عاجبو مجي اللي كولين شاكرن نخش نفسي تم ج خوانا درمانا عاجبو كشامن نخش مواليد ده حزارو بينجاي عمريوي يا 16 صالي زاروك يعني وبشي حقي بشي ما في بشي قانوني وكتشي ما آمي وآحم كردي كردستانا سوري وزاروكي وجحنديزي بابو ودايكي ودرخين سر كرسي واي وندني درخين بشي قانوني بشي حق قدا نخب بشكل طبعا من ساكن كرم برز فتح الله كي سوز دابوا كي جان آلي سوز دابوا كو و زاروكا واج ورا فقراندن اي والله يعني از ناخذ از نابي واج شخصي بيجم لي نافنه بيجا برز فتح الله دزگاه ببيجا آليان ببيجا فيديو وكردستاندنك جمرقانين ودريا جامير ناره وهافالي وابون وكادري واي محلي بون وكسي بيدي بون افكاريا قرنج مرج بو دوستانيش بولو وانا فيديو الجمنس كان فيديو عندنا ويشاني وك مانا ديري كامل بله نهال كدره يعني لغوري آگاهين بردسته وا لكدره كاچاتل كدره والله دنگ نقلتي خشتي نهال كاچاتل كدره لكيجان لجام كيجان يعني لكيجان باجاريه نظام دنگي من دچه يانا برز فتح الله تو دنگي مدكي الباجار قامش لمدينة الشباب المدينة الشباب مرقوا مدينة الشباب الباجار قامش له وحتى ولو مرقوتن جو جوا بشتي شندروكي وري قرشودكن وري مزرعة كي البات البسبيه ريكي جابكا ذكر ريكي قرباوي ذكن درن آلية البيدر بس ولو قوتن ما وك قليه خو مكتبة ما في زاروكا شون مكتبة براسنا زاروكا مكتبة ما في زاروكا الحسكي خالد جبر موثقان دي الجم وزير الشؤون العامة الحسين العلي موثقان دي جمع أسايشة قشتي موثقان دي جمع أسايشة جنيه موثقان دي جمع سازيا بيركي جاوي شوية قلي نقول مسؤولية علاقات اجتماعية حتى دخل الحمد الشيء دي كانت نجمة هاي زاروكا هاي هاتي خط فاندن ونابن هالي كارب مرة كرم بانغاتا چیه پیامت چیه دریا کانال مرا تتکاری بگینی حوالي دلال دنگا صافية بانغاتا چیه رسالتا چیه تتکاری دریا قناتا مرا تببیجی سرچاوا بانغا مي جي حموسا زي مروفانتيه جي بانغا مي جي منظمات حقوقية بانغا مي جي منظمات معنيين بحقوق الطفل والأمومة جي يونس جي هيومان رايت وورث بانغا مي جي مؤسسات أمم متحدة بانغا مش حمج على كوانا وسياسة مدارة بانغا مي سربيزي بتايبتي بسكرم جي أحزابي تبقرا كردي شوريرة چه كتلا انجمنا اجتماعي كردي بيش احزابي يعني كيف ايش دربي بانغا مش بيديري بانغا مش مظلوم عبديري مهيبي ذكر جريز واحترام جوين مزا خرق ده حزار ونوزا
نقابة خو متحدة قد بن عنواني قد اخكرنا عسكريان جار جزاروكي كيمي حجدة صاليرة جي قائد يبكر قد حضر بازاد منصات جنيف وقعا دي بانه نفسها مجارد زاروكي كيمي حجدة صاليرة تخيل لدبي سياق وك قانوني وك ازدي كليفان وك سياسه مدار ام تبدا ام زانن يعني دما شر نافخويد دما شر نافخويد ودرباس كرنا زاروكا بكبوي سياق خانه الجريمه المنظمه ده بكبوي وخانه قلت اطفال ازوك باب نداوى سماتني دكم ازداوى حمز زاروكي كردستان سوري دكم ازداوى انه افكر يار بالسكن ازداوى ابي قد بيجيب زيدي قانونين افجوان شورش قرش دربي قانونين كس حكم لواناك باش افجوان شورش قر او هشكرت بجند باسكيمه او جوان شورش قر هذين على بككي ويني عبد الله وجلان ودرن سيمالكا او دبيجي اسفككي مثل باش تشمانا بجا وفككي باش او فككي وبريارا خوش دربي سينور دستين وكينجي وبشرنجي يكرجيا كردي هر السري ناب جبرد ما دقو وقت ام كردي سوري زاروكي بارتيا بينجي حفطا من الهبدو كربايا سواء بيانا كيبايا ولا انا كسيبايا ولا ايش دربي ويبايا لتدخلات ايش دربه واجندات ايش دربه ناهل حوارات كردي بيجي هر و كرياري جوان شورشگری پیاده و پککی رعایت دکه یار دی بانگا مش مظلوم ره جرز و احترامي حتى انا الجملة كرد ازهبي دكم حفاظه سرفيرز واحترامي بقري ازهبي دكم الاحماء وطني كردي بباريز ازهبي دكم الانتماء الكردي قبوين ريني جمهين هبتو بنارن يعني نداو يا دنيا وامزانن بچلیسکانا دبن زاروکی ما کذبا من دلو برشکی من ام قبانان دبي خوات وتمبرسيه خوي قديين ما ام دخل خدمتها وندنا وادد وقت لغاء تعليمي كرنو تعليمي ومؤدلج موجود يا ابو ام فقير دبن خناك لتناهي لك زاروكي مجي بمين زاروكي كشكا مجي بمين كشكا حضرا كشكا مجي بك لهندري اجندات اخوتك كشكا مجي وينا دبستانا وي مقعدي براسي مالا بابي دايكاوي بسراوي كرمت قالك سباس جبو باش دربونا تبرز فتح الله قدو باوی که چرافان دی ابناوی سما جقامش لطو میوانی بو بی کمان امجی بیوینه کو پیامات تا بگه گلک سپاس جبو بشتر بوناتا تماشاوان برز نهاجیه زبری خوب بدم المانیا لجم مافناس جمیل ابراهیم مامستا جمیل دنباش يعني اخافتنا ضويه يا برز فتح الله می دست بکن دبیجت شما يعني مظلوم کوبانه فرماندار قصد پابندی التزام به رکفتن کل سال 2019 امضا کردن ناکه صدام چیه گلو چه ده کو پابندی به وی رکفتن ناکه ما مستجمیل اگر تو دنگی مدکی پرسا من ابو يعني برز فتح الله قدو باوي كاتشارافان دي ابناوي السما برصاوي اكيد كاد بيجا تشده لكو مظلوم كوباني وكو فرماندار قصدي وكو ركفتنك سال 2019 بفرجينيا غامبا برپرسا کاروبارین زاروکان بده نتونیا گرتی ده امضا کریه تشده لكو پابندی به رکفتن خوا نکه و چتین جوان شورشگر هر بردوام ده رواندن زاروکان ده ما مستا جميل نظام اگر تو دنگی متکی یا نه دنگی تته بله پرس خود دوباره بکم یا پرس گیشتر بله پرس جمره دوباره بله ما مستا اخافتنا برز فتح الله بگمان تا گهدار کرد او جی باوی کچا يعني دوی داویه ده بانگا خوا گهاند دبیجت چی ده هلکو مظلوم کوبانی وکو فرماندار قصدی رکفتنک امضا کریه سال 2019 به ویرجینیا گامبا برپرسا کاروبارین زاروکان دنتونیا گرتی ده
کو ایدی زاروکان لشکر ناکه و هر کسک زاروک به جیر 18 سالی دوی وره سربسبردان یا جی وره وگراندن جبو مالباتان یعنی پرسا ما اوه چه ده هلا کو مظلوم کوبانه پابندی به وی رکفتنه نکه بله وار باش و تفداره و دست خوش بو میوان داریامه براستی ریخستنه وک پککه وک باسکی ویدن پیاده و یپاگی و نظام گلک ناوی ولو هنه ریخستنه کولو مرا نزانه سریل کویه بنیل کویه يعني مظلوم عبدي أم زكريا نسر فيتن نسر قالك تشتا أم زكريا وتعهد دانس فلان تشتيناكم فلان تشتيناكم لأن بينن في شاوات شيء ده يعني جوانن شورش جير تشتاب كيف أخذكن وإيدن تشتاب كيف أخذكن وإيدن شاك يعني سري نيك تني نسريك تني دفي ريخستني ده وجبر وروجي كم سرينا ما مستا جميل وبريار يا كيا خديت كسنكار بجميره يعني ريخستني ورو وك دولتا كور وك بشارتي وك عرب دجم باطني تنزانه كان سرينه وسري الكويديه اللي سريه حري اشكرا لقنديله الروج افا هناك درت كفن بنافي مثلا مظلوم هي الدار هي نزانم كي هي نزام كي هي بس خوياي بريار ناوان تني وتشتد بن ناو تني كارن بكن يا كارن نهيلن ببن بله ما مستا جميل در روی یا صیفه یعنی مالبات دوید چی بکن؟ چاوا لفو تفگارا خواه بکن؟ در روی یا صیف مالبات دوید چی بکن؟ روش آوا از باور ناکم کاربن تشکی بکنش برگو هرن دادگاه هیوانن يعني دادگاه هیوان جیوی تشکی نکن تخمین آمد جوان ره بلكي اگر يعني درفتا وان هبلش درفا تشتكي بكن لدادگاه ناف دولتي تشتكي بكن بلكي للهندر دادگاه وان وقانون وانجي وك ريخستنا وانه نسري نبني يك بردده يك دقري يك بردده يعني تنزانه جواب وار بدو بستينه جبلي قلت بروتستو بكت شرمزار بك في فان كاري ولو جورو بيف ادبيجم تشتغل سيمروف ناي وهر فشاري بك يعني ضغطي بك الواد دريا قالك ريخستني ناف دولتي هنا القامش لو روجافا باش ما مستعد بحث ريخستنان كر كما رولا ريخستنان لاوازا كما رولا وان د رسوا كرن واشكرا كرنا وان كريارو بن بيكرنان كما لاوازا كما بيدنجن يعني امكان بيجي ما بس حتى ريخستني ناف دولتي ريخستنين ما في مروفان ريخستنين ناف دولتي ين خوجهي ين لاوروباي ريخستنين ما في مروفا ايه هندري روجافا تشتقدسي وانتنا جبلي كو بنفيسين وبيجن ريخستنين ناف دولتي ادبيجم اوجي وك ما زانن يعني كاوي بكيشا سرير بدنو بستينن بيكير دان وستندن وجوار قوت اري بس چاوا بيك بي قوت ناوي هنك إذن هنا كارن بيك نينن كارن تير درباس بن وتشتي خب كيف خبكن اوانجي فيهم يعني تيج هشتنا بأفري خسن چاواي وچاوا ده دوازه سري وچاوا بير يعني بير كوبيك وكس نكار دجيد حساب كثير ببينه بله ما مستا جميل هون وكو يا صناص ماف پرور لأوروبا يون چاوا برولا خواد ليزن ده رسوا كرن واشكرا كرنا وان بن بيكرنان ده در ما في زاروكن روجافاي كردستان ده بله مك ما فناس واز بخوا اندامي ما في مجيري خصنا ما في مروفان سوريا ماف بله يعني ام تشتي ام كارن بكن ام كارن بيانا درخن بنفيسن بيجن وجارنا اگر بدس مكت يعني درفات شبم كارن بيشاندانا شبكن لزان الفيدا انها الفيو الفان ولاتا اف نخوشيا دركتي واف روشانا البار اوجي هنكي زحمت بوي مثلا بيشاندانا وخو بيشاندانا اوجي هنكي زحمت بوي دس مد ام راغاندنا هي يعني اعلام ام ده اعلام بنفيسن وبيجن وبيشتغلن اف دس مد هي وچند روش بلگه کرنه و رادستی ریخستن ناف دولتی کرنه قالك روش روجافا ما بلقا كرنا رواندنا زاروكا
روشا خلكي لوي دري برچی دبن تازی دبن يعني تشتيت كذا دستيوان جكار ووظيفة وان تيراوانا ك آزادي تنن روشا روجافا حمي هي حياج مهاتي مبلكة كرنه ومدانة دستي رخصني ناف دولتي. بله دیسا از دوباره بکم مامستا جمیل یعنی رولا رخصتنان دوی رخصتن دوی درباره دا چی بکن رولا روزنامه‌وانان نویسکاران رولا هر دستگاه و سازی و آلین برپرس تفگارا کردی رواندا کردی لاوروپای دوی درباره دا چی بکن بچه چالاکیان رابن حتی کو براسی سینورک جوان کریاران را وردانی اف رخصني بناف كرن حمو قرفند بنا قرمان رخصني ما في مروه بنا قر نفيسكار بن روجنا ما بن وك مقود حمو كارن بن فيسنن بيجن خو بيشاندرا تشيكن لي بلكي اوانا يعني نخما دسهلات الرجعه ايرو نخما وانا كيتشي بيجو كيتشي بن فيسو يعني هيج الجمعان هيج خبره وك هاتي خويا كرن حيانها بدها از اگر نبیجم بصدا داخویانی درکتنه بیانات درکتنه يعني خلق افريق سنه ما ايدن شرمزار كرن افكار لي تشتك نكتي جوهيوان وتشتك نكتي سريوان جوان چالاكيا نخموان يعني البرناكفن ووك خدكن. بله گلکس پاس جبو مامستا جمیل ابراهیم مافناس جی المانیا تو میوانیم بو گلکس پاس جبو بشتر بناته ده سالا بوری ده وگرا دربدرین عفرین بو سرزیدین خواه بشوی که برچاف هات تومار کرن لگل داوی هاتنا سر ساله بهتر جهازار مالباتین کرد ین دربدر و کچبر کری وگریان سرزیدین خواه رینا وگرا دربدرین عفرین روجاوای کردستانه بو سرزیدین خواه دست پیکر و حتی نزیکی داوی ساله بردوام بو و به صدان مالباتن کردن عفرین دربدر کارین وگرن سرزیدین خواه. ده جشن قربان سال 2021 انده خلکی عفرین رسن کوپه ده او به نچارید کمپین شهبای ده نشتجه کرنه دست برا پرینه وگره بو سرزیدین خواه لعفرینه کرن. پیلا وگره ده گلک آستانگیان را در باس بو اجبرچکدارن پیدا در دوره کمپین در بدرین عفرین ببومبان چاندنه و رینادنا خلک عفرین وگرن سرزیدین خواه همه هنگینا برا پیدا و رجیما اسد به تمامی هاتا کرنتا کو ریل پیشیا وگره خلک عفرین وری داخستن. عبدالرحمن اپوان دامی کمیتان اوندیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هرگلیل سر همه هنگیانا برا رجیما اسد و پیدا دهاتی کرن بو آرکه گوتبو کو هر دو آلی در بدران دست سردکن. لی وی داویه زانه گلک زحمتیش وانا را چه بون جبر کو پیاده و رژیما سوری مدگوت يعني بلا مرحلة يكي قناخا يكي جي الشهباي ودفري حلب وقرن عفرين بله لي وانا تشكر ريجيما السوري وبيادا زيادتر دور بيج كرن يعني كامباي الشهب او لشكركه هي الشهباي زيادتر دور بيج كرن وبتوندي زيادتر لمقايتم بس كاسد ايفيرا براهنا مخابن يعني كاسد ايفيرا براهنا او درباز دبن كاسد فيرا براتنا او فدقارين زندانه مازن زندانه شهباي او حلبه لو داريجي يعني تداد كرن هونا يعني جي برايا تابیکو برپرسیارن پیدا تومتن دور جراستی آراستی مالباتن در بدرین کو ودگریان سرزیدین خو کرن لی پیلا وگره بردوام کرو هن مالباتا بونج کمپین شهبای حتی عفرین روجاوای کردستان به پیاده وگرهان. هروها او در بدرین کو بریاردان وگرن سرزیدین خو راستی دست سر کرن اشکنجدان و فرض کرن پریان هاتن حموجی درین قاچاق و وگریان سرزیدین خو لگوری شوپاندنا دزگاه آرکه رو مالکرنا را پرینا وگره در بدرین عفرینه بو سرزیدین خواه جماره در بدرین کو وگریان سرزیدین خود سال 2021 انده گهشت 1200 مالباتی. بهتر آوان مالباتن کو وگریان سرزیدین خواه زوین خوین چاندنی و دارن زیتونان و ملکن خواه وگراندنو گلک جوان جی راستی آستنگیان جالی گروپین چک در وهاتن.
پێلا ڤەگەرە دەربدەران بۆ سەرزێدێن خۆش جەژنە قوربانێ دەمەها تیرمەهێدە دەستپێکر و حتا نێزیکی دەستپێکردنا وەرزێ سەرمایە بەردەوام کرد لێو ژبەر ئاستەنگی و زەحمەتیان پێلا ڤەگەرێ کێم بوو. پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پەدەکەسێ پێشوازی لە شاندەکە پارتیا یەکێتی کوردستانی سووریا لە باژارێ دربەسی ڕۆژاوای کوردستانê کرد. شاندا پارتیا یەکێتی کوردستانی سووریا بە سەرۆکاتیە سلێمان ئۆسۆ سەکرەتەرê پارتیا یەکێتی کوردستانی سووریا بوو û ji aliyê rêxistina dirbisî ya pêdekesê ve hate pêşwazîkirin. Di wê hevdîtinê de behsa binpêkirên çeteyên ciwanê şoreşger yên bi ser PKK ve di derheqê enekesê û zarokan de û gelek Kurd de hate kirin. Herwiha behsa rewşa siyasî li Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî hate kirin. îro 6 sal li ser şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj şehîd Salaheddîn Mihemed Saîd re derbas dibin. شهید 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 جوابکه درۆژێکە وەکە ئیرۆدا جوانێکی دنج ڕۆژاوایە کوردستانê پێشمەرگەیەکی دنج پێشمەرگەین لەشکری ڕۆژ بخوی ناخوا خاکە کوردستانە پیرۆز ئافدا لە باشووری کوردستانی شەهید کەت. ڕۆژا 5 چلەیە ساڵە 2016 پێشمەرگەیە لەشکری ڕۆژ سەلاحەدین محەممەد سەعید حەسۆ دەماکوود ئەرکێ خۆ دەبوو ڕاستی بویەرەکە هاتون و چوونێ لە سەریان ناوبەرە دهۆک و زاخۆیدا لە هەرێما کوردستانی هات دە ئەنجامێدا ژیانە خۆش دەستدا و شەهید بوو لە گۆرستانە کەس نەزان یا هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê bi خاکاتە سپارتن. پێشمەرگەیە لەشکری ڕۆژ سەلاحەدین محەممەد سەعید ساڵە 1996 لە گوندێ حەسەندێرە یە ناوچەیە شەڕە یا ئەفرینا ڕۆژاوایە کوردستانیش دایک بوویە ژمالباتەکە نیشتمانی نەتەوپەروەر لەسەر ڕێو ڕێبازا کوردایەتیە ڕێبازا بارزانیە نەمرە ji ber wê yekê سەلاحەدین tevlî pêşmergeyê roj bû û cihê di navê wayê di duan dergirt armanca wî ew bû peravaniyê ber xaka Kurdistanê de li beramber dijminê Kurdistanê û rêxistina Daişa terorîst de bike. Ji destpêka damezrandina xwe ve sala 2012 li ser destê serok û pêşmerge û rêberê gelê Kurd Mesûd Barzanî pêşmergeyê leşkerê roj bi dihan şehîd û birîndar mil bi milê pêşmergeyên Kurdistanê di şerê rûbirûbûna hovên serdemê rêxistina Daişa terorîst û heşda şabî û dijminên Kurdistanê bi merdî dane dastanên dîrokî jî tomarkirine û navên xwe wekû Sumbuleka pîroz di dil û hişê gelê Kurd de kolane û tucarî qehremanî qurbaniyên wan nayên ji bîr kirin. Osman Sabrî di 5 çilêya sala 1993 de li gundê Narinrcê yê ser bajarê Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye û berhemeke mezin û ji xebat û rewşenbîriyê li dûxwa hêştiye navê wî li tenişt navê Nemiran di dîroka Kurdan de hatiye tomarkirin. îro roja dayîkbûna xebatkar û roşenbîr Osman Sebrî ku di sala 1995 da li gundê Narincê li devera Kexnê li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bû û piştî bidawîanîna xwendina xwe seretayî hevjinî kir û jê 5 zarok çîbûn, 3 kur û 2 keçan. Osman Sebrî bi hemî şêweyî kar û xeba dikir, çi siyasî û bilindkirina asta roşenbirî û huşyarî bû û çi jî karê şoreşgerî û cemewerî û bi temenekî çûk tevlî komelên edebî û roşenbirî bû. Hevrêzkarî navera rêxistina xweyûbîn û şoreşa Akrê de kir û beşdarî di damzerandina yekemîn tîma Kurdî ya futbolê di sala 1938 li Şama paytexta Sûriyê kir û beşdarî di damzerandina yekemîn partî di bin navê El Partî da di sala 1957 da. Piştî parçebûnê bû sekreter ji Partiya Çepra di sala 1965 da. Di sala 1969 da dûra karê siyasî ket lê pransîp û teqûşîn û armancên netewî da girêdayî ma. Osman Sebrî ji bilê xebata siyasî xizmeta çanda Kurdî jî kir û çendîn pirtûkên xwe çapkirî jî hene. Weke Bahûz, Derdême, Çarlihing û pirtûkeke helbestê dibin navê helbestên Apo. Osman Sebrî 18 caran hate zîndan kirin. 2 caran li Tirkiye di sala 1926 û sala 1928 û li welatê Iraqê jî 2 caran hate zîndan kirin. Di sala 1930 û sala 1931 li welatê Libnanê jî 2 caran hate zîndan kirin. Carekê jê sala 1935 bû hate zîndan kirin û sürgînê gravan Medaxşqerê hate kirin.
li Sûriye 12 caran hate zîndan kirin. Jê 5 mehan di dema Hisnê Zeîm da û 9 mehan di zîndana Helebê da di sala 1959 da ma û 6 mehan di zîndana Mezê da di sala 1966 û salûnîvekê di zîndana Qel'a ew jî di sala 1971. Piştî kar û xebateke dirêj, Osman Sebrî ku çendîn navendê rûşenbîrî û riyadî damzirandin û di 11 di sala 1993 da di temenê 88 salî da li gundê Berkevirê li bajarê Dirbîsiyê Rojavayê Kurdistanê koça xwe dawî kir û berhemeke mezin ji xebat û rûşenbîrî li dixwehişt. Kesayetiya Niştimanî û civakê Hacî Umer koça dawiyê kir û çû ber dilûvaniya Xwedê. Îro kesayetiya Niştiman perwer Hacî Umer Çeto ku ji xelkê bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ye bi nexweşiyeke giran koça dawiyê kir. Her wiha îro jî li zêdê xwe li bajarê Dêrikê bi xakê hate spartin. Temaşevanên birêz bi vê awayê em giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.